وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة ونرى ربنا اوایا کسان چاقیدن لری زمون دا ملاقات ولی نشی نازل دے پنگبانی ملائک یا ولی نینو منگا اخبر رب لرام لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا یقیناً ڈیرا لوئی اکڑ دی پخپل زاننوں کے اور نافرمانی کڑے دی نافرمانی غٹا یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین وکمر شو بینی دی ملائک لرا نبی زیر پدا ورزبانی دپار مجرمانو ویقولون حجرا محجورا اوائی بدا مجرمان غواڑو منگا بچاؤ مضبوط لرام وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا او قصبو کو منگا آغا ملون تا شریکڑی سنے کا ملونئی او بگرزوم غائل را دوڑا نستل شویم اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا جنتیان خلق بپدا ورزبان دے غری بیت بارد زید و سیدو اور دیر خیستبی دا آرام بزیم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا او کل بچی اوچوی دا آسمانونا پوریزو اراکوز بچی ملائک درین پراکوز اولو الملک یومئذ الحق للرحمن باسی بدورز بانے حق دا صرف درحمان ذات دبارا وکان یومن علی الکافرین عسیرا او دا روز دا پا کافرانو دیر سختام ویوم یعظ الظالم علی یدیہ یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا او پاغ روز چچک بولگی ظالمان پخپل اللہ سنو وائی بہ ارمان دے مانی ولید رسول صلی اللہ علیہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہے تباش و مرمان دے نمی نیولے فلان کی لرا پا دوستانا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا یقیناً زی گمراہ کڑیم دا ذکر دا اللہ نچ قرآن دے پستائن چما تراغیم او دے شیطان انسان لرا شرم ان کے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا او وائی رسول ربا یقینا قوم زمان گرزول دا قرآن پر خودل شویم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين دا سے جو کئی منگا ہر یو نبی لرا دشمنان دا مجرماننا وکفا بربک ہادیا ونصیرا اور پورا سارب ہدایت کا ان کے او مددگار وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة اوائی کافران ولی نشی نازل دے پدے پیغمبر وان قرآن پیڑم کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا دا سے من نازل کرے دید پارا چکلکو پائے سرستارم واضح بیان کرے من دلرا واضح بیان اولوم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
ان روڑی داخل اقتال سے اعتراض مگر راوڑوں منگا تعالی حق و خیست تفسیر دائیں الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم آکسان چرا جمع بگڑے شدی بخبل مخون باندے جہنم تا اولئک شر مکانا واضل سبیلا دا کسان دیر ناکار حالت والدی یا ناکار زی والدی اور دیر رکون کی دی لارے دا حق لرام وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَمِنْ وَرْكُلَمُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْكِتَابَ تَوْرَاتَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا وَغَزُلًا دا عمر گتا کہ روزا ہارون علیہ السلام مر گرے فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَإِنَّ اللَّهَ شَاءَ قَوْمَ تَعَشَى تَكْذِيبَ کرو زمرایتنو فدمرناهم تدمیرا ہلاک رمگائی بلوے ہلاکت قوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیا او ہلاک رمگا قوم دنو علیہ السلام کلچی دروجن گڑ ٹولو رسولان غرقل منگائی اگرزل منگائی دخل کو دپارا عبرت واعتدنا للظالمین عذابا نلیما اور تیار کرے منگ ظالمان لرا عذاب درناک آخرت کے وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا اہلاکڑی منگا عادیان و سمودیان و کوئی والاو پیڑے دیم بمنس کے ڈیرے وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا اٹھولو تا بیان کرو منگا عبرتون واقعات دے عبرتونو او ہر یو بیام تباکڑو بخاص تبائے وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ الصَّوْمِ یقیناً زیرا زیدہ مشرکان ناربو پائے کلو بانی چھ باران پشے باران ناکارام افلم یکونوا یرونها بل کانوا لا یرجون نشورام ایدین گوری حغیتان بلکہ دی عقیدہ نلری دا دوبارہ جوندی کے دلو وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا کلچوینی دا مشرکان تالرام ننسی تالرام مگر ٹوخ کڑشے اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا دیوئی آیت آغا سڑے دے چھ اللہ تعالی رسول رالے گلے ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا یقیناً نزدے دے چھ منگا واڑی دے عبادت دخبل آلہونا کمونگا نوے ٹنگشے پاغیوان دے وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا زردے دی تو پتو لگی کلچ عذاب وینی چھ سوکڑیر بیلارے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا آیا پویت پاک کسبانے چنی ولرے الہ پل خواہش پل لرام آیت کے دیش باغبانی ذموار ام تحسب ان اکثرهم يسمعون ويعقلون آیت گمان کے چراڈیر خلق اولیاء پوئیں انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا ندی دی مگر پشانت ساروی بلکہ دی دیر رکون کی دی دلار حقیم علم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا
آئے نگورے تکار دخپل ربدام سرنگی اگد غڑولے سوری لرام خلاق اختین گرزولے وے دی سوری لرامیشام ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا بیا گرزولے منگا انور پدی سوری بانے دلالت کو ان کے ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا بیا راکاگو منگا دا سورے پخپل حکم براختلو بدم دمان وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا او خاص اللہ ذات دے گرزولی تاؤس پارش پا جامی بشان اگر زولی دے خوب آرام دپارا او گرزولی دروز دخوری دلو دپارا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته او خاص اللہ ذات رالیگی ہواگانی زیر ورک ان کی مخید رحمت داغنا وانزلنا من السماء ماء طہورا اور آورولی منگا دا اسمان دا طرفنا اوبو پاک ان کے لنحیی به بلدة میتا ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا دید پارا چی جوندے کم پدیو بوز مکوچا اوس کو منگا دا اوبو دا حغشانا چی من پیدا کری ساروی و انسانان دیر وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا یقیناً گرزولی منگا دغوبو ددی پمینس کے دید پارا شدید نصیحت علیم خپرے خدے ڈیر خلقو ہر کار ما سوا دنا شکرینا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا او کمگا غوختے لے گلے بمگا پہر کلی کی جدا جدا یرور گون کے فلا تطع الکافرین وجاہدهم به جہادا کبیرا نتخبر ممنا دا کافرانو اور جہاد کا ددی سر بدے قرآن سر جہاد لے وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج اللہ غزاد دے چیو زے روان کری دو قسم دریابونا دایو خوگ دے ماتون کے تندل راو دابل مالگین دے انخطن کے بمرائی کے وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا او پیدا کرے ددی پمینس کی مناک ان کے او پرد مضبوطا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وسهرا وكان ربك قديرا او خاص اللہ ذات پیدا کری دو بود نطفی نبشر نو گرزولے دے بیا خاون دا نصب و خاون نسخرگنے او دے استعرب قدرتن والا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا او بندگی کئی دا مشرکان دالان سوا دا شاشن نفور کولشی دی تو نس نقصان ور کولشی او دے دا کافر پر رب طرف تشاگر زمگے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا اور نے لے گلے منگتے نبی مگر زیر ورکن کے یر ورکن کے قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا وعزن غارم تاسنا پدی بیان بانے اس مزدوریم لیکن سوک چی غواڑی چونی سیخ پر رفترا لار نظما تابداری دیو کی
وتوکل علی الحی الذی لا يموت، اوزان اس پارا پاغ جوندی ذات باندې چې مرګ به ناراضی، وسبح بحمد، او تسبیح وایا سر دستایانو داغنا، وکفا به بذنوب عباده خبیرا، او پورا دے اللہ تعالی پا گناہنو دا بندگانو خبر خبر لرنگے. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. اللہ غزات دے پیدا کری اسمانونو عظمکا او درمیانس کی پشپگ رضو پانداز دشپگ رضو کی، بیا اللہ تعالی برابر شوئے بارش باندے. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان ذات دے نو سوال کو دا اللہ تعالی نا چ خبردار دے بارسو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، کل چوئے شیر مشرکانو تا سجدہ کوئے رحمان ذات تا، دیوئی رحمان ستوئی، ان نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، آئے سجدی دی کونگا شاتا چتم تو کم را گئے، اور زیادتی کئی دا حکم دی لرن نفرت کول. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، برکتون والا دے حاغذات چی جوکڑی باسمانونو کے غرغر خکارکیدون کی ستوری، اور جوکڑی بدغ اسمانون طرف کے زلیدون کے چراغ اور سپگمے رنا کون کے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، خاص اللہ ذات گردولیش پارو پیوبل پسی راتن کے د پارا د فیدے دا غشا چی غواڑی چی اللہ یادی یا غواڑی شکر گزاری دا اللہ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، او خاص بندگان د رحمان ذات خواہ خلق دی چگر دی پزمک باندے بنرمائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کلچے خبری کی دی سر جاہلان دیوئی زمون سلام دی بتاسو. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، دا کسان دی چشپی رونی دخپل رب دپارام سجدہ کا ان کی او بولاڑے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، دا خلق دی وی یا ربا واڑے من عذاب د جہنم. ان عذابها کان غراما، یقینا عذاب د جہنم دے ڈلوے تاوان. انہا ساعت مستقرا ومقاما، یقیناً دا جہنم بد زید قراری و بد زید دے رکے دو. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما، دا خلق دی شکل مال خرچ کین دا حد نتیر وطلم نکی و بخیلم نگیم، اوی پریمینس کے برابر اجاڑم. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، او دا خلق دی چی را مدد شنوی دا اللہ تعالی سراب المددگار دا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون،
نون اور نقد لئی دا سے نفس چی اللہ حرام کری دائے وجل مگر پا حکم شرعی اور دی بدکاری ہم نکی زنام نگئی ومن یفعل ذالک یلقا اثاما اچاچو کو داکار مخامخ بشی دا سزا دا گناہ خبل سرام یضاعف له العذاب یوم القیامہ زیاد کے دے بشی دا پارا ضعف پر قیامت خلد فیہ مہانا زیادتی کی بدر پر عذاب وقت بوقت قیامت برم اور ہمیشہ بھی دے پائے کہ ذلیل گڑے شرے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لیکن آسوک چھ توبہ کری دا شرک نا ایمان راوڑی عمل کری عمل نیک فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ دا کسان بدلی با اللہ تعالی دائی بدے بنے کو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور دے اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اچانچ توبہ ویستا دا گناہوں نا عمل کی دا سنت مطابق یقیناً دا انسان توبہ با اوباسی اللہ تعالیٰ تا توبہ قول والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما دانے کان آغا کسان دیشن حاضری دروغتا کلشے ورتیری بناکار مجلس ورتیری آئین مخ اڑون کی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا او دا کسان دی شکل دیتا یاداش ورکی دیشی پایتنو در رب دریم نپروزی دی پدای آیتنو بانے کان اوڑاند والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین او دا کسان دی وائی دی بدعا کی رب زمون رو بخی منتا زمون دا بیبیانو زمون دا اولادنا اکارونا سترگی پی یخیم وجعلنا للمتقین اماما او گردے منگا دا متقیان دا پارا امامان اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما دا صفتن والا خلق بدلی بور کی دیتا بالخانی دنگے بسودائی چری صبر کرے بدے مصیفت نوانے اور پیش کے دی بشی دیتا بدائی جنت کی مبارکی و سلامتیاں مبارکی و سلامنا خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما ہمیشہ بھی دی پائے کہ خیستر دا زید قراری و زید دے رکھی دو قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم تو آیا پروان کی پتا سو باندے رب زمان کنے ساسو عبادتنا پر مخکنے طریقہ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما یقینا انکارو کو تاسو منکرینو زردیشی بتا سبان عذاب دا اللہ تعالی لازم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین دایتون دی دائی کتاب چو وضاحت سر بیان کون کرے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین آیت ہلاکون کے اخپت زان درا در وجن چدا خلق ایمان نروڑی
ان نشاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين کو غاڑو منگا نازل بکو پدی دا اسمان دا طرف نایو ناشنان نخام نشیبا دری سٹونا غیتا جزی کون کی وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين اور نرازی دیتا سنسیت رحمان دا طرف ناشنی دائرات لل مگر دی دائے نئی مخگرز ان کی فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون یقیناً دی تکذیب کرے دے زرد راب شدیتا خبرنا دائے شدی ورپوری استہزاء کولا اولم یرو الالارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم آیا سوچ نکی داخل ازمکتا چسمرا رازر غنکڑی من پر ازمک دار قسم بوٹو فیدہ مندنا ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین یقیناً پدے کے خامخا عبرت دے ان دی ڈیر خلق ددین ایمان روڑن کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یقیناً سارب دے خامخا زورور پا دشمنانو رحم کو ان کے بدوستانو وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ او کل چواز ورکستارب موسیٰ علیہ السلام تاش لڑش قوم ظالمان بسیم قوم فرعون الا يتقون چ قوم د فرعون دے آیدی زان ساتی د کفر شرکنان قال رب انی اخاف ان یکذبون و موسیٰ علیہ السلام روایقی زیریگم چدی بما تدرغ جنویم ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الى ہارون نتنگ بشی سین زمان نبشلی زمان جوام نولے گا وحی ہارون علیہ السلام توم وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ اور ددید طرف نہ پما باندے یو گناہ دے زیارگم شما وقتل کی دائے گناہ دوجیم قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون اللہ فرمائے چریتانشی قتلو لے لڑشے دوارا زمن پا معجزاتو یقیناً زم تاثران وکی خودن کے فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین لڑشے دوارا فرعون تنور توائے منگا ہر یو رسول در رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل چپریک دا زمون سرا بنی اسرائیل لرام قال علم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین وے فرعون آیا پالن نوکڑے ستا پمون کی پدا سیال چی بچے وے او سیدلتے پمون کی دخپل عمرنا دیر کلونام وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين او کار کڑے تا کار چکڑے دے او تے د منکرین نام قال فعلتها اذا وانا من الضالين او اکڑے ما پدوخ کی او حال دا چیزوں د خطا کو نام ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين زو تخدید مستاسونا کلچو یرید مستاسونا دا قتلولو نراب خمات رب زما پوید دین ویگر ظلم زد پیغمبرانونا
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور دا سے احسان دے چتے اس بادے پما باندے چتاخو بندگان جو کڑی دا بنی اسرائیلنا. قال فرعون وما رب العالمین فرعون رب العالمین ستوئیم. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ویل موسیٰ علیہ السلام رب دے آسمانوں دزمکی وعاش دی منسکری کتاسو یقین کون کے ورے خبران. قال لمن حوله الا تستمعون. ویل فرعون چاپی رکسانو تا آیا وگنک دے خبرو تا. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. وی موسیٰ علیہ السلام رب ساسو دے اور رب مشرانو ساسو مخکنو دے. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ویر فرعون یقیننا رسول ساسو چرا لے گلے شے تاست بخبل گمان خامخا لیوانے دے. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ویل موسیٰ علیہ السلام اگر رب دے دا مشرق و دا مغرب و دا منزائی کتاسو دا عقل نکا رکھ لے. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ویل فرعون کتا جوڑ کو یا الہ زمان سوا زباو گردوم تاند جیلیانو نام. قالا ولو جیتک بشیء مبین. ویل موسیٰ علیہ السلام اگر شراوڑی ما تاتا یو دلیل خکارام. قال فات به ان کنت من الصادقین. ویل فرعون روڑا آغا کتے درشتینو نام. فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وغرزل موسى اخبل امسال را ناگاها خامارو خکارام. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اراویس اخبل لاس لردت رخنا ناگاها تکسپینو دباردکتن کو. قال للملئ حوله إن هذا لساحر عليم. ویل فرعون غٹانتا چچا پہ رہنا سوم یقیناً دا موسیٰ خامخا جادوگر دے دیر پویا. يريد أن يخرجكم من أرضكم بالسحر فماذا تأمرون. غواړي دے چوباسی تاسو تاسو د ملک نا په سبب د جادو خپل نو سمشور کوي تاسو. قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين. اغیوے مہلت ورکدلا اور دلرام اولگا بخارون کی راجم کون کی ساحرانو. یاتوک بكل سحار علیم. چراولی تا تہر دیر جادوگر ماہرم. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم. نورا جمع شوڈیر ساحران مقرر وقت دروازے معلومتان. وقیل للناس هل انتم مجتمعون. اور حکم اگڑے خلق تا یقیناً تاسبم مراجمہ کے گئے. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. دید پارا چنگ تابداری کو دلی جادوگرو کشردی زورا ورشول. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ارگل شرال جادوگر مقابلے تام اوے دیلاول فرعون تا زمد پارا باس و مزدوری کشرم غالب شوم.
قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون وی او یقیناً تاسو بتاو خامخائے دنی ذکر شو نماتا. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ویل دے ساحران تا موسیٰ علیہ السلام خرستو دوینا دائینا اغرزویہا چتاسو غرزون کیے. فالقوا حبالهم عصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. اغرزو لئی رسا اخبلے و مساگان اخبلے اوی ویل قسم ملی قسم دے زمون پہ عزت فرعون یقیناً من خامخا زور وریوم. فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون. اغرزو لموسیٰ علیہ السلام مقبل امسا ناگہا غامسا تیر کرہا شری صدر جو کروں. فالقی السحرة ساجدین اغرزو لشو آغا ساحران پزمکا سجدہ کون کی. قالوا آمنا برب العالمین دیوے زمگ ایمان دے پر رب العالمین رب موسیٰ و ہارون چھ رب دا موسیٰ و ہارون علیہ السلام دے. قال آمنتم له قبل ان آذن لکم فرعون وی آیتا سو پد ایمان روڑو مخی زمان دا اجازت گولنا. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر یقیناً دیستاسو دا سی مشر دے چتاو سے خود لے جادو. فلسوف تعلمون لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم مجمعین. زرد تاسو بدو لگیم خامخا پریکوم زو لاسونا اخبی استاسو دل بدل او خامخا پسولے خجوم تاسو ٹولو لرام. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. اغیوے حس پروان نشتزم غائقینا منخبل رب دور گردیدن کیوں. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين. یقیناً منگا تمکو چی بخنبو کی منگتا رب زمون دا گناہن زمون دا دے وجن چی منگا یو اول مومنان پدے وقت کے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. وحی رولی گلم موسیٰ علیہ السلام تام چی دشپی بوزا بندگان زما یقیناً تاسو پسی بات درزل کے دیشیم. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین نولے گا فرعون پخاروں کی راجم کون کی دلخ کروم. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون ویول یقیناً دا کسان خامخا ڈل دل لگام. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ اَيَقِينًا دِيدِ مُنْ لَرَا خَامَخَا غُسَكَوْنْ كِيم. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ اَيَقِينًا مُنْغَٹول یایو پیوزے زان ساتن کی برام. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ نویس منگائی لرا دباغنو دشنونا. وکنوز ومقام کریم وذرین وبنی غسلنا اتبع فرعون بخدا ورخا. فلما ترى الجمعان قال اصحاب انا لمدركون ارگل چیو بلولی دے دوارو ڈلو ویل مرگرو دا موسیٰ علیہ السلام یقینا منگا لاندکڑیشو. قال كلا إن معي ربي سيهدين ویل موسیٰ علیہ السلام چرین شیلان لکے دے یقینا زما مرگلے دے رب زما ما تبل آرخی دبچ کے دو.
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وحی لگل موسیٰ علیہ السلام تاشو وحبام ساخپل سردا دریاب نوشلی داغم شواہر ٹکڑا دوبو پشانت دغرلویم وازلفنا ثم الآخرین ارانیز دیکرمگا غزاکی نور خلق وانجینا موسیٰ ومعہو اجمعین نبشکمگا موسیٰ علیہ السلام و داغ مرگری ٹول ثم اغرقنا الآخرین بیام غرق راغ نور کسان لرام ان فی ذالک لآیتا وما کان اکثرهم مومنین یقیناً دے واقع کے خامخواہ عبرت ندیم وندی داڑیر خلق ایمان روڑن کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً سارب دے خامخواہ زور اور بدشمنانو رحم کو ان کے بدوستانو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اور بیان کا بدیبان خبر ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون کلچوی ویل پلار و قوم تا داد شاہ بندگی کوئے تاسو قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین دین بندگی کو دبوتانو نامیشو حاغیتا بندگی کو ان کی چاپیرا. قال هل يسمعونكم استدعون و ابراہیم علیہ السلام آیا اوردی استاسو کلشدی تاوازون کوئے او ينفعونكم او يضرون یا دی نفع در کو لشی تافسا یا سنقصان. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون دیوی بلکہ مندری منگا مشران فل دغسکار قوم. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون ویل ابراہیم علیہ السلام آیا سوچ کرے تاسو پائے کسانو چی تاسو والا بندگی کوئے انتم و آباؤکم الاقدمون تاسو مشران تاسو زاڑو فإنهم عدو لی الا رب العالمین یقیناً بدی دشمنان شی زمان ما سواد رب العالمین الذي خلقني فهو يهدين رب العالمین ذات تیزی پیدا کریم اغمات خودنم کیم والذي هو يطعمني ويسقين ذات دے چ خوراک را کئی ماتا اس کا کم را کئی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ او کل چیز بیمار شم اغما جوڑی وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وغزات دے مرگرا ولی پماؤ بیاب میں جوندے کئی وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ آغازات دے زتم لرم چھ بخنبو کی ماتا دا خطائے زما پرز دا جزام رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین یا ربا رو بخی ماتا اپوے دا دین ایوزے کی ما دنے کا نسرا پس دا مرگان وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ
اور آکماتا ذکر نیک برستنو خلقو کے وجعلنی من ورثت جنت النعیم او گردیں ما دوارثانو د جنت د نعمتونو نام واغفر لأبی انہو کان من الضالین او بخنو کی زما پلارتا یقینا او د گمراہونا ولا تخزنی یوم یبعثون او مشرمندہ کئے ما لرا پاورز چی خلق دوبارہ پیدا کی دیشی یوم لا ينفع مال ولا بنون دا سروزدان نفع بانشی ورکولے مالنا نظامن الا من اتى الله بقلب سلیم مگر آسوم شراشی اللہ تعالی دا پزر روح سرام وازلفت الجنت للمتقین اور آنیز دے بکڑشی جنت متقیانو تا وبرزت الجحیم للغاوین اخکارا بکڑشی جہنم دپارت گمراہانو وقیل لهم اینما کنتم تعبدون اویلشی دیتا سشوا کسان چتاسو بندگی کولا من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون سواد اللہ نا آیستاسو مدد کولیشی یا بدل غستیشی فکبکبوا فیہا ہم والغاؤون پڑمخباو غردولیشی بجانم کی دیو نور سرکشان وجنود ابلیس اجمعون اور لخکر د ابلیس ٹول قالوا وهم فيها يختصمون اویدی او حال دارے دیو پائے کی اول سر جگڑا کئیم تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین قسم پالا یقیناً او منگا خامخا پا اخکار کیم اذ نسویکم برب العالمین کلچی برابر گنلے منتاسو رب العالمین سرام وما ضلنا الا المجرمون انو گمراہ کریم لرام مگر مجرمانو فما لنا من شافعین ننشترم لائسوم سفارش کو ان کی ولا صدیق حمیم اور نہ دوست مہربان فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین نکشوے من لرا دوبارت للدنیا تا شب من ایمان والونا ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین یقیناً پدی بیان کے خامخا عبرت دے وہ ندی دا اکثر خلق ایمان رڑن کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً ربستا دے خامخا زور اور بدشمنانو رحم کن کے بدوستانو کذبت قوم نوح المرسلین نسبت دا درو کرو قوم دا نوح علیہ السلام ڈیرو رسولانو تام اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون کل شوئن دی تارور داغی نوح علیہ السلام آیا زان دا شرک نساتا ہے انی لکم رسول امین یقیناً زستاس دپارا رسول امانتدار فاتقوا اللہ واتیعون
نو یرا کوئے دا اللہ تعالی نا او زما تابداری کوئے. وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ازن وارم تاسنا پدی اس مزدوری نہ زما مزدوری مگر پر رب العالمین دا. فاتقوا اللہ واطیعون. نو یرا کوئے دا اللہ تعالی نا او زما خبر منے. قالوا ونؤمن لك واتبعك الارذلون. ویلاغی آئے من ایمان روڑو پتاوانے حال دا تابداری کرے تالرا اسپکو خلقو. قال وما علمی بما كانوا يعملون. اگر نشت زما علم فاقیقت دا عملون چدیے گئیم. ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون. ندے ددی حساب دا باطن مگر زما پر ربان رے کتا سو پوئے لرائے. وما انا بطارد المومنین. اور نیم زو شڑون کے دا مومنانو. ان انا الا نذیر مبین. نیم زو مگر جرور کن کے اخکاران. قالوا لئن لم تنتهي عنه لتكونن من المرجومين. دی کما نشوت نوحا خام خاشبت دوشتلشو نبکانو. قال رب ان قومی کذبون. وینوح علیہ السلام رب زمائے خلند قوم ما تدرغ جنویم. فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المومنین. نو فیصلو کی زمان ددی ترمنز فیصلام اور نجات را کی مالا زمان مرگرو مومنان لرام. فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون. نو بچکمگا دے آسون چد مرگرو پکشتے ڈککڑشے کے. ثم اغرقنا بعد الواقین. بیا غرقرمگا رسل ددینا پاتی خلق. ان فی ذالک لآیتا وما کان اکثرهم مومنین. یقیناً بڑے واقع کے خامخواہ عبرت دے انہی دیر خلق ددین ایمان رون کی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یقیناً سار عبد خامخواہ زور اور بدشمنانو رحم کو ان کے بدوستانو. کذبت عاد المرسلین. نسبت دروکڑو عادیانو رسولانو تام. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. کلچو اندی ترور داغی ہود علیہ السلام آئزان نسات د شرکنا. انی لکم رسول امین. یقیناً زتاسل را رسول مماندار. فاتقوا اللہ واطیعون. نو یرا کوئے دا اللہ نا او زمان تابداری کوئے. وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. انا غارم زستاسنا پدی بیان بانے اس مزدوری ند زمان مزدوری مگر پر رب العالمین دان. اتبدون بكل ريع آیتا تعبسون. آئے جوڑوائے تاسو پہر ڈے رکھے بانے نخا عبس کار کوئے. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. اجوڑوائے تاسو پخی پخی آبادائے پدینیت چتاسو با ہمیشہ. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
کلشین سے تاسو چالران نیول کوئے ظلم کون کی فاتقوا اللہ واتعون نیر کوئے دا اللہ ناو زما تابداری کوئے واتقوا الذی امدکم بما تعلمون او یر کوئے دا غزاتنا چی زیاد کری تاسو در حق معلوم چی تاسو پی جنے امدکم بانعام وبنین زیادی کری تاسو لرا ساری او زامن وجنات وعیون و باغنا و چنی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقیناً زیرگم پتاسو دعذاب دروز لوینا قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین دیئے برابر دپنگا کتواس کے او کنے تدواس کو ان کو نام ان ھذا الا خلق الاولین نریدا مگر عادات تھی زمخنوں خلقوں وما نحن بمعذبین انیومنگا عذاب راکڑی شیم فکذبوه فاہلکناہم ندی دروجن ویلاغتان ہلاک المنگدیم ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مومنین یقیناً پدے واقعہ کے خامخواہ عبرت دے وندی اکثر دے خلق ایمان روڑن کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً ستارب دے زور اور بدشمنانو رحم کو ان کے بدوستانو کذب ثمود المرسلین نسبت دروگڑو سمودیانو رسولانو تام اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون کلشو اندی تددیر اور صالح علیہ السلام آیزان نساتے دا شرکنا انی لکم رسول امین یقیناً زتاصل را رسول امانتدار فاتقوا اللہ واتیعون نیرکوئے دا اللہ تعالیٰ ناو زما تابداری کوئے وما اسألكم علیہ من اجر انوارم زستاسنا پدی بیان حس مزدوری ان اجری الا علی رب العالمین ند زما مزدوری مگر پر رب العالمین دام اتترکون فیما ہاہنا آمنین آیا پری بخوتے شیطاسو پائے نعمتنوں کے شدت تریب آمن فی جنات وعیون پباغنوں پچنوں کے وزروع ونخل طلعها حضیم اور فصلوں کے اور کجروں کے چکن چکن داغیر نرم نرم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين او کنسل کوئے تاسو دغرنا دکوٹو بفیریم فاتقوا اللہ واتیعون نیر کوئے دا اللہ تعالیٰ نعوذما خبر منہم ولا تطیعوا امر المسرفین خبر عموماً او تابداری مکوئے دکار دا مصرفانو الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون آدی مصرفان چی فساد کی بزمک کے ویسے اصلاح نہ گئی قالوا انما انت من المسحرین دیوئی یقیناً تیز جادو کرشونا ما انت الا بشر مثلنا فات بآیت ان کنت من الصادقین نے تو مگر بندہ ازم غنتا
نروڑا یو معجزہ کتے درشتنو نام قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ویلاغو دایو خدا دید پارا نمبر دو بو دے او تاسرا نمبر دو بو دروازی معلومی دے ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم عمر سوائے دیتا اس تکلیف کنیو بنسی تاسل عذاب دروازی لوئیم فعقروها فاصبحوا نادمین دی وجلہ غان سبائے کخ پہ مانتیا کون کی فاخذهم العذاب نونی والدی درازاب ان فی ذالک لآیتا وما کان اکثرهم مومنین یقیناً دے واقع کے خامخا عبرت دے انہی دیر دے خلقنا ایمان روڑن کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً سارب دے زور اور دشمنانو رحم کو ان کے بدوستانو کذبت قوم لوط المرسلین نسبت دروغوں کو قوم لوط علیہ السلام پیغمبرانو تا اذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون کلچو انتی ترور داغی لوط علیہ السلام آزان ساتے شرکنا انی لکم رسول امین یقیناً زتاصل را رسول مماندار فاتقوا اللہ واتیعون نیرک وید اللہ ناوزما خبر منے وما اسألكم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین انوام ساسنا پدی بیان اس مزدوری ند زما مزدوری مگر پر رب العالمین دا اطاعتون الذکران من العالمین آیا بدکاری کوئے تاسو نارینا سرا دخل کو نام وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون اور پریگ دے تاسو آغا چھ پیدا کری تاسو رب تاسو ساسو دبیبیانو نام بلکہ تاسو قوم لحد نتیر وطن کی قالوا لئن لم تنتهِ يا لوط لتكونن من المخرجين دیوی کمن نشوت اے لوط خامخا شیبت دیستلو شونا قال انی لعملکم من القالین وی لوط علیہ السلام یقیناً زستاسو دیکارون لرا بدگرم رب نجنی واہلی مما یعملون یا رب بشراتی ما و زماحل داغ عمل نچریے کئیم فنجیناہ واہلہ اجمعین نبشکم گدیو ددکورن ٹول الا عجوزا فی الغابرین ما سوائے دیو بڑینا شپاتی کی دن کو کیوام ثم دمرنا الآخرین بیا ہلاک منگا نور خلق وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین ارورو من پائی بنی ناشنا باران نناکارو باران دیرول شوم ان فی ذالک لآیہ یقیناً بھلے بیان کے خامخا عبرت دے وما کان اکثرهم مومنین اور ندی دیر دے خلقنا ایمان لرن کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یقیناً سارب دے خامخا زور اور بدشمنانو رحم کو ان کے بدوستانو
کذب اصحاب الایکۃ المرسلین نسبت درو کڑو بنوالو رسولانو تا اذ قال لهم شعیب لا تتقون کل چوئل دیت شعیب علیہ السلام آیزان شرکن نبش کوئے انی لکم رسول امین یقیناً زتاسل را رسول مماندار فاتقوا اللہ واتعون یرا کوئے دا اللہ تعالیٰ نا او زما تابداری کوئے وما اسألکم علی من اجر انوارم زستاسنا پدی بیان اسم الزوریم ان اجری الا علی رب العالمین ندا مزوری زما مگر رب العالمین سررام اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین پورا کوئے پیمانا او مکی گئے دن کمون گناہ وزنوا بالقسطاس المستقیم اور تول کوئے پتلا برابر ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا في الارض مفسدين امکوائے دخل کو نہ معلوم دائم امگر ذیز مگا کے فساد کو ان کی واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین اور یرکوائے دا ذاتنا شتاسوی پیدا کریے اور ڈلی مخکنے قالوا انما انت من المسحرین دیوے یقیناً تید جادو کڑو شونا وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الكاذبین اور نہیں تو مگر بندے زمغنتا اور یقیناً گمان کو من پتا بانے خامخاد دروجننا فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین نراو غرزو آپنگ مانے ٹکڑی دا آسماننا کتے درشتننا قال ربی اعلم بما تعملون اغیل رب زمارے عالم پائے ملون چتاسوی کوئے فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلام ندی آغت دروجن ویل انیو دل را عذاب دروجی دسوریم انہو کان عذاب یوم عظیم یقیناً داو عذاب دروجی لوئیم ان فی ذالک لآیا یقیناً فدی بیان کی خامخائے عبرت دے وما كان اکثرهم مومنین اندی دیر در خلقنا ایمان روڑن کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً ستارب دے خامخواہ زور اور بدشمنانو رحم کو ان کے بدوستانو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یقیناً دا قرآن خامخواہ نازل والدی دا رب العالمین دا طرفنا نزل به الروح الامین راوڑے دلر روح امانتدار علی قلبک لتکون من المنذرین ستاپس ربان دے دید پارش شیط یرد یرون کنام بلسان عربی مبین پجبا عرب اخکارام وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور یقیناً خبر در قرآن خام خالب کتابوں مخکنوں کے اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل آئینشت دیل رن خدام عالم دی بری قرآن عالمان د بنی اسرائیل ولو نزلناه على بعض الاعجمین
او کرا لگل من دا قرآن پا بعض عجمیانو قرأه علیہم ما کانوا به مومنین ناغل استلے بدی بانے نو دی بدی بانی ایمان روڑن کی کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین دا سے نواس منگا دا پزنو دا مجرمانو کی لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم ایمان روڑی بد قرآن تردی چوین عذاب درناک فیاتیہم بغتتا وہم لا یشعرون نرازی بازاب دی ترنا کہاو دیوان پوئیگی فیقول هل نحن منظرون ندیبوائی آیا منگلا محلت راکے دیشیم افبعذابنا یستعجلون آیا زمگ عذاب دی پتلوار واریم افرائیت متعناہم سنین آیا پویت کفیدی ورکم گدی لراؤسو کالا ثم جاءہم ما کانوا یوعدون بیارا شدیدہ غذاب شدی سرے وعدہ کے ریشیم ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون ندفبان کی ددین عذاب اغسیزنا چور کے دی شدید تب دنیا کے وما اہلکنا من قریت الا لها منذرون اور ندی لاکڑے منگا اسکلی مگر آئید پارو یرور کون کی ذکرا وما کننا ظالمین دپارا دنسیت داغیان منگا ظلم کون کی وما تنزلت به الشیاطین ندے راوڑے دے قرآن لنا شیطانانو وما ينبغي لهم وما يستطيعون وندے لائق ددید شان سراہ مونے طاقت لریم انہم عن السمع لمعزولون یقیناً دا شیطانان دا اور دلو دا خبرو دا ملائکونا خامخاز غلولیشیم فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين نرامت الشموعد اللہ تعالی سرب المددگار تا کنیشیبت دا عذاب درکڑو شونا وانذر عشیرتک الاقربین ایرور کا خاندان مخبلتا شڑی نزدی دیتا تا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اوخد ساتا وزر خبلا شعل راج استاتا بیداری کئی دیمان والو ندیم فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون نکدی نافرمانی کئیستا و توائقی ننظم جدائم دائم ملنا چتاسوی کوائم وتوکل علی العزیز الرحیم اوزان سپارا پاغذات چی زورور دے رحم کون کرے الذی یراکا حین تقوم اغذات دے چینی تادرا کلچ تپاسے وتقلبک فی الساجدین اوڑدل ستا پسیدک ان کو کے انہو والسمیع العلیم یقیناً اللہ تعالیٰ دے ہر سوری باس پوئے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین آیا خبر در کم زتاستام پاغچ بچابانی نازلی شیطانان تنزل علی کل افاک نسیم نازلی بار دیر دروجن گناہگار یلقون السمع واکثرهم کاذبون دی اغی غوگا اکثر دی و سر درو یوزے کئیم
والشعراء يتبعهم الغاوون اور شاعران پسی روانی سرکشان خلق الم تر انہم فی کل واد یہیمون آیتن گورے شری پہر کند کے سرگردان روانی وانہم یقولون ما لا یفعلون اور یقیناً وہی دی ہاش کینا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر کسان چی مان راوڑی عمل کی مطابق دواہیم وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ایادی اللہ تعالی لڑیرم اور بدل اخلی پس دائنا شدیبان ظلم کڑے شیریں وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون افضل رہے پتولی کی دی ظالمانو تام شپکم اڑخ باندی دی واپس کی ورگردیم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين دایت ندید قرآن اور کتاب واضح بیان کون کی ہدی و بشرى للمؤمنین ہدایت دے و زیر دے پار ایمان والو الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون او ایمان والذین چی پابندی کئی نمازو اور کئی زکاة او دی باخرت وانیم دی یقین لریم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون یقیناً کسان ایمان پاخرت نلریم خیستکڑی من دی لرا دی بد عملنا ندی گڑوڑ پریشان دیم أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون دا کسانی شدید پارا ناکار عذاب نریم او دیوا باخرت کے ہم دیڑے زیاد تاوانیانویم وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ او یقیناً تجھے خامخا خود لکی تا قرآن دا طرف دا غزات ناچ حکمتن والدے علم والدے اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست النارا کلشویل موسیٰ علیہ السلام خپل کور والتا یقیناً مالی دلے دیورم ساتیکم منہا بخبر آواتیکم زرد رابورم تاؤستا ددیور نس خبر دلاریم یا برورم تاؤستا ایو شغلا لیت کے بل ددید پارا چزان بگرم کے فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها ارگل چراغ اور خواتا آواز ورتوگڑے شو طرف دالانا چ برکات چولی شیری پا چاکی چدور پخوا کی دے آسوک چدری چاپی ردیم یا سوک چدور پا طلب کی دے سوک چدائی چاپی ردیم
سبحان اللہ رب العالمین و پاکی اللہ لرعاش رب العالمین دے یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ یقیناً ذو خبری کو ان کے تاثر اللہ زور اور پار تو حکمت علام وَأَلْقِ عَصَاكَ وَخُذْ فَلَمْ تَعْرِفْ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ اگر چدولی دچ زرزر قدیدا گویا کیا نرے مار دے واللہ مدبرا ولم یعقب گردید شاکون کے او شاتن گردید ویلش یا موسیٰ لا تخف موسیٰ ریگم آئینی لا يخاف لدی المرسلون یقینا زچیم نیری زما پخواکی رسولان اللہ لیکن من ظلم شاش گناہ کری ثم بدل حسن بارسوم یا بدل کی روڑی نیکی بدے رسول بدینا فإنی غفور رحیم یقینا ذو بخنک ان کے رحم کو ان کے وادخل یدک فی جیبک ورننا باس اللہ اسفل پگروان اخبل کی تخرج بیضاء روزی و تکسبین من غیر سوئین بغیر صدا نقصان نام فی تسعات الى فرعون و قوم اولی گمگدے پنہ موجزات کے فرعون و قوم داغتان انہم کانوا قوم فاسقین یقیناً دیو قوم دینا فرمان فلما جاءتهم آیاتنا مبصران ارکل شرال دیتزم و موجزات پوئے ورکن کی رضرم قالوا هذا سحر مبین دیوین دا جادو کارلیم وجحدوا بها انکار خدید آئین بجوان واستيقنتان فصهم ويقين کرو باید رزقنون والانکار کو ظلم وعلوا دوجد عناد دوجد لوینا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین اگرا بطور دے عبرت چسرنگ انجام دا فساد کے ان کو ولقد آتینا داود و سلیمان علمان اور یقیناً ورکڑ منگا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تخاص علمنا وقال ادوار بویل الحمدللہ الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين طول صفتنا دا اللہ دی دخدائی توب چقروالے راکڑے منتا پڑیر دا بندگان دا مومنانو وورث سلیمان داود نائب شو سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام بزائم وقال ویل یا ایوہ الناس خلقو علمنا منطق الطیر خود لشیم دا خبر دمرغانو تینا من کل شیم اراکل شیم دار قسم ضروری سیزنا ان هذا لهو الفضل المبین یقینا دا فضل اللہ تعالی اختاران وحشر لسلیمان جنودو راجمک ریشو سلیمان علیہ السلام تعالی اختارین من الجن والانس والطیر فهم یوزعون دا پیریانو دا انسانانو دا مرغانو دی حصے و صوبانے تقسیمی دل حتی اذا تو تردی پوری شریر اور رسید لا دن نملے بمیدان دمے گو قادت نملتن علمیگی یا یون نملو امے گو ادخلوا مساکنکم ورنو زیخفلکم دام لا احتمنکم سلیمان و جنودو خفیقی ندی پتاسو سلیمان علیہ السلام و دا لخکری وهم دا عشرون دی بنپوئی فتبسم ضاحکا من قول آن مسکش دیم وشالی اختارکون کے اداغی دوینا دوجیم وقال ویل ربی اوزینی یا رب مال توفیق راکی ان اشکر نعمتکا چی شکر کم استاد احساناتو اللتی انعمت علی و علی والدیان چتا انعامات کری پما زما پم ربدار وانا عمل صالحا ترضا و توفیق راکی چی عمل کم نیک چتی خوخائیم وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین وداخل کی مالرا پوسید رحمت صاحب بندگان اسا کی پورا نیکان دیم وتفقد الطیر اللتونی شروع دمارغانو فقال نبی والمعالیہ سوجر الزمان لعار الحدود شنین محدود لران ان کان من الغائبین وکنت دے پٹیدن کنان لوازبن وزابا شدیدان خام خاص سزاب اور کم دل سزا سختا لعظوحن یا بیلالکم اولیاتی انی بسلطان مبین یا روڑی منت دلیل اختاران فمکس غیر بین حساس شغل سلگ وقت
فقال شراغی ویلحت بما لم تحد وین مارا گر کرے پریلم کیا چتان دے آگر کرے بیلم کی وجیتک من سبعین بنبعین یقین راوڑے ماتا تر سبا خارنا خبر یقینی انی وجدت امراتا تملکون یقینا ما مندلی دو زنانا شددی بادشاہی کئی اوتیت من کل شیء اور کرے شیعیتار ضروری سامان دا بادشاہین ولہا عرش النظیم دائے تخت القیمتی وجدتها قوما مندلی ما غضائے قوم یسجدون للشمس من دون اللہ چسجدی کئی وقت سوال اللہ نام وزین لهم الشیطان اعمالهم ولکڑی دیت شیطان دری بد اعمالنا فصدهم من السبیل من کڑی دی لرد حق لارنا فهم لا يهتدون دی حق لارنا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا ولدی سجن کی اللہ تعالی ذات دے روباسی پٹ سجنا فی السماوات والارض جب آسمانوں کی جو بزمکہ کی وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اپوئے پاسیدن چتاسی پٹائے اسے جفکار گائے اللہ لا الہ الا ہوں اللہ دے نشت حقدار دبندگے سوا دانا رب العرش العظیم مالک دارش دلویرے قال سننظرون اویل سلیمان علیہ السلام خام خازگو امتحان اخلم صدقتام کنت من الكاذبین آیت رشتیائے وقید درغ جنونام اذهب بکتابی هذا اوس زمان راخت فالقی الیہم آیت ورغلوان ثم تولان یا پتڑکی نظرین فانظر ماذا یرجعون نگوڑا انتظار کو چری سے جواب کئیم قالت دی خضر یا ایو الملام اے مشرانو دربار انی انقی الی کتاب کریم یقیناً غرزول شیء مات خط عزت من انہو من سلیمان یقیناً خط سلیمان علیہ السلام طرف نظرین وانہو یقیناً خط مضمون دارش بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد وارب اصحاص فند اللہ رحمن الرحیم ذات دین اللہ تعالی علیہ نلویم کوئی زمان مقابلہ کی واتونی راش ماتا مسلمین تابدار قالت دی خضری یا الملوئے مشران لقوم افتونی فی امری لگا خبر راکے مات زمان پر اکار کی ما کنت قاطعتا نمران نیندو فیصلکن کی ریوکار حتی تشہدون تردیش تاسو حاضرین قالوا نحن لو قوت ولو باس شدید دیو علمنا طاقت والیو خاندان جن سخیوم والامر الیک اختیارم تاتسپار لشیر فانظری ماذا تامرین لوگو راشت سوکم کہن قالت دیویلن الملوک اذا دخلوا قریام یقیناً بادشاہان کلچی ورنوزی بخار پا جنگ سرا افسدوا نوران کی ایلرام وجعلوا عزتا لعاذ اللہ وغزی عزت من سیدن کی رائے ذلیلان وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَدَارًا يَكَارْ كَيْدِينَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ یقیناً ذلیگن کے دیتے و ہدیہ فناظرۃ وغرم بما یرجع المرسلون کہ پس جواب سرا پس کی لے گلیشی قاصدان فلما جاء سلیمان ارکل شرائے دا قاصد سلیمان علیہ السلام تا قال اغویا تمدوننی بمال آیتا سما سر امداد گئے بمال سرام فما تانی اللہ خیر مما تاکم ناغ شمال راکڑے اللہ تعالی غرد دائن شتاسل در کرے بل انتم بہدیتکم تفرحون بلکہ تاسو بخبل ڈالائیوانی لوئی کون کیے ارجع الیہم واپس لرشو قاصد آئیتان فلناتینہم بجنود لا قبل لهم بیام خام خاراب ورمز بدی بسی لخکرے شنشت طاقت دل رائز مقابلے ولنخرجنہم من ناز اللہ وخام خاوب باسم دل رائن ذلیلان وهم صاغرون دیوان شسپکوین قال یا ایو الملوم ویل سلیمان علیہ السلام قل مرگرتا زمان مشوری والاؤم
ایکم یاتینی بعرشا کم یو بستاس نراولی ما تدائے تخت قبل ان یاتونی مسلمین مخدرات لنو دائی نما تتاویداری کن کی قال افریت من الجن ویلیو طاقتور دا پیریانونا انا آتیک بی زبیتا تروڑم قبل ان تقوم من مقامک مخیر پاسی دستا دخل مجلسنا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ أَيَقِينًا زَبَدِي رَوْلَ خَامَخَا قُوَّةَ دَرْمَمَانَ دَارٌ يَمْ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ وَإِلَى غَشَا شِرَاغ سَرْ عِلْمُ ذَلَّهِ كِتَابٌ أَنَا آتِيكَ بِهِ زَبَيْتَا تَرَوْڑَمْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ مَخْكِ دَرِينَا شِوَاپَسْ شِتَا تَسْتَا نَظَرٌ فلما راہ مستقرا عندهم ارکل شولید سلیمان سلام تخلرا شولاو داغ بخواکیم قال ویویل حاضا من فل ربی دارے رفضل درب زمانا لیبلوانی دے پادش زمان امتحان کی اشکر ام مکفرم آز شکر کوم دا اللہ دا نعمتو کنا شکری کوم ومن شکر شاشد اللہ دا نعمت شکر کو انما اشکر نفسیم یقینا شکر کی دخل فیض دبارا ومن کفر و شاش نا شکری اکر فإن ربی غنی کریم یقینا رب زمان بے حاجتا عزت والدین قال نکروا لها عرشا سلیمان علیہ السلام ناشنا کہتا سو دیکھتا دے تخت ننظر منگ گورو تحتدی آیدہ ہدایت میم ام تکونو من الذین لا احتدون او قدرائے کسان ناشا ہدایت نشمون دے فلما جا ترکل چا خضرالا قیل ویل شورتا ہاکذا عرشوک آیتا سے ساتف قالت اغیویل کانہو گویا کی داخوین اغرین اوتین العلم من قبل آراکڑ شوم تیلم استاد پیغمبر ایددی راتل نمخیم وکننا مسلمین ومنگا ارادکم کی اسلام وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ ومنکڑو دلرد اسلامنا حواش دی بندگی کولا دلانا سیوام بل انہا كانت من قوم کافرین یقینا دعوات قوم کافرانونا قیل لحدخل السرح ویرشو دیتا ورننو زبنگ لیتا فلما راتو حسبتو اللجام ارکل شریا غوری دن گمانیو کو پائے بانے غلے دوبو وکشفتن ساقیان جامعو شتکر پندوخ بلنا قال ویل سلیمان علیہ السلام انہو سرح ممرد من قواریم یقینا دایو بنگلرا جوڑکر شیرہ شیشونا قال تغیویل ربی انی ظلمت نفسی یا رب ما خود ظلم کرے بخفضان واسلمت ما سلیمان للہ رب العالمین اس میں اسلام قبول کر سلیمان پتاویدارے کے خاص اللہ لراش رب العالمین دے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ایقینا لے گلو منگا سمودیان تدائرو صالح علیہ السلام ان عبدوا اللہ چی بندگی اللہ لخاص کے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ دوخ کیا خلق دوڑل شول جگڑے کولے قال ویل صالح علیہ السلام یا قوم زمان لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنات ولی پتلوار غوارے عذاب دا اللہ مخیر ایمان روڑلنا لولا تستغفرون اللہ ولی دا اللہ نبخن نوارے لعلکم ترحمون دید پارا چپتا سرحم مکرشیم قالوا طیرنا بکو بمن معاک دیوے منگا سپیرشیو ستارو یو ستار مرگرو دوئیم قالا وی طائرکم اند اللہ ساسو سپیروارے خدا اللہ طرف نریم بل انتم قوم تفتنون بلکہ تاسو قومی چپتاسو امتحان کے دیشی وکان فی المدینت تساترہ اوبر خارز سمودیانو کی انہا کسان بدماشان یفسدون فی الارض کہ فساد بے کوپ ملک ولا اصلحون اس اصلاحین کولا قالون ویلیو بلتا تقاسم باللہ قسمنو کے باللوان دیم
لنبیتنه علو چی خامخارشوی بحملو کو پدو بکور علو ثم لنقولن لولی بیعوائیو منگا دوارستان ما شہدنا محلک علیم چمغنی واجشی قتلولو دذکرن دعونا لصادقون یقینا منگرشتیاو وایوم ومکروا مکرن او چلون جو کردی ناشنا چلونان ومکرنا مکرهم لا یشعرون ومنگم تدبیر جوڑ کپٹ ہو دی پیدنام فانظروا کیف کان عاقبت مکرهم نو گوران چسرنگ شانجام دائید چلول انا دمرناهم وقومهم مجمعین یقیناً ہلاک لمگدیو ددی قوم طول فتلک بیوتهم خاویتا بما ظلموا ندادی رائے کورنا پریوتری بسرائے چدی ظلم نکڑو ان فی ذالک لآیتا لقوم یعلمون یقیناً برے کے خامخواہ عبرت قوم دپارا چپوئے لریم وانجینا الذین آمنوا کانوا یتقون ابشرمگا کسانو لراشی مانگ راوڑو تقوائے کولام ولوتن یاد کے واقع دلوت علیہ السلام اس قال لقوم کرچ قوم تیویم اتاتون الفاحشت وانتم تبصرون آیتا سرات للکوائے بدکار ایتا وحالدار چپوئے اینکم لتاتون الرجال شاوتا من دون النساء آیتا سرات للکوائے نارینو تب بدکار ایما سوار زنانونا ولنتم قوم تجهلون بلکہ تاسوی قوم چر جہل نکار اخلائیم فما کان جواب قومه الا ان قالوا نو جواب دا قوم دا ما سواد دین چوی ویل اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون وباس تاسو کورنے لوط علیہ السلام درا سارد کلنا یقیناً دی خلق دی شپا دعوی کی دپاکائے فانجینا واہلو بشک منگیو دذکورنائے الا امراتو مگر خضرا قدرنا من الغاوین مقرکرنگا دپاتکی دن کے قوم سلام وامترنا علیم متراور ورولنگا پدیبانی ناشنا باران فسا مطر المنزین ناکارو باران دیر ولشوم قل الحمد للہ وای نبی تول صفتنا دخدائی توب دی واللہ وسلام علی عباد الذین اصطفان وسلامت یاد عذابنا عفتنا بندگان اللہ لجاو رکلیم اللہ خیرنا یاد اللہ ولویت و بندگی ورد اما یشرکون کندہ غشا چرا خلق اللہ سر شریکیم